Didier Mir, dunque, la 13ª ammassado del collettivo Occitan che venne s'accampa a Toulouse, allo Stadio Occitano. Abbiamo parlato della fa de Rodez, c'est-à-dire l'estivado che s'arresto. Quelle proposizioni pensate fare? Et ce qui est sorti de la Cam de Ueil, est que en Ambeir les premiers, avant de décider quelque chose, de contacter le collectif Gardaren l'Estivado qui s'est monté sur Bayrou, et donc de veire avec eux ce qu'ils pouvaient faire, et après, de seguir, serait toute une équipe pour vous aider et pour faire des causes amassos, et ce qu'on a préparé pour Cop que ve es un amassado a Rodez de donar encontrar a Rodez. Un altro punto che sta dunque è la questione della televisione e della radio, il y a le problème del contratto e d'objectivo dei médias che è toujours pas signato entre la région Occitanie et donc France 3 e la radio che avesse previsto. E beh, dunque, a proposito di queste circuiti, l'amiro del collettivo è di avere in base che si fa nelle regioni, nelle altre regioni, come di s'entresegnare d'un bel mai pregun, avant de rencontrer les responsables politiques de la nostra regione e di vedere se possiamo avanzare. E il y a la questione della radio pubblica, è importante avere des émissions à la radio, il y a une manifestation, il y a quiconque si prepara. E a Chitavé abbiamo previsto e pausato una data per un recampamento davanti lo set di Radio Bleu Occitanie a Toulouse, ma stava a Montpellier e a Nimes, in America così si passa, e una data prevista per il momento è il 22 di marzo, della predinata a 4 ore del vespre. Per accavare il collettivo també s'accamparà amb Convergència Occitana l'IEO de l'Arieggio per, alors, symbolique, mais important, de marcar l'histoire de Montségur. Oh, a Cotabè è una data importante e il rendezvous è stato donato a Montségur il 7 di marzo a 11 del mattino. D'accord, un grand merci. A mio piacere.